Sraushla Mohanpur SDM returning officer ni thani BJP ni khoroni candidate nomination blaya farka 13 simna tangmakari te 14 busong nagor wa Khinagar constituency BJP bodoni batainai Indrajit Deborma te Ranabir Deborma nomination ya farmani zraw manjaka Montri Ratulal Nat AMC ni mayor Emily Tipamo Sumdana khobe te kubna dongrok ya gulo na hayo tipra mothorok hayo ibong ni candidate EM Robindra Deborma nomination file khamani ya gulo logi ni yango tai khaksa digi salai edisi hapang salai nai और सामुंबाइनो बीजेपी नि काइसा कोटो रैली खालेमन बिसिंगतै बीजेपी नि कैंडिडेट फाइसअप गजाक मोहनपुर एसडीएम ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर नो बिनि नॉमिनेशन प्लाई जमारना नि बागै बायाफना नि बागै ताचिङो नुगैमान खाना गोबांमा लुकुरक मार्च रैली खायमन बिसिंगतै आबुनि लगे लगे जों नुगैमान खा स्टेट त्रिपुरा गवर्नमेंट नि एग्रीकल्चर हाइका पावर मिनिस्टर रतनलाल नाथ बिनि लगियो मेयर हाइका MLA फाइसअप गजाक आबुनि लगे लगे बीजेपी नि गोबांमा स्टेट लीडर्स लोकल लीडर्स बीजेपी नि बूथ लीडर्स मंडल लीडर्स और बहायनो तिथि एडिशन और नि कैंडिडेट नि जे नॉमिनेशन फाइल थाने बग लगे रही रैली खायमन बिसिंगथिनो फाइसअप गजाक Nomination belaya farjaknani shakang khlaijaka kuthumlai mungtir rally ashlokok sarani thangi Montri Ratulal Chaka BJP hapango faimani yagula Triprani development belai khino shakang sakhanibu Montri Ratulal Chaka सर अभी आपके पास दोनों बाई दाई तरफ दो कैंडिडेट है बीजेपी का व्हाट डू यू थिंक द बीजेपी विल सिक्योर द 28 सीट्स आउट ऑफ 28 व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस देखिए ये 20 आउट ऑफ 28 हम लोग जीतेगा आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर बट आई कैन से वन थिंग दिस टाइम टोटल एटमॉस्फेयर इन फेवर ऑफ बीजेपी Atmosphere is in favor of BJP. Yeah, we can see the support is flowing all over the state. ये total हम लोग today is the last date of the nomination paper and nomination date, and today already completed all over the 28 seats. BJP already उनको candidate already field में चला गया, तो हमारा ख्याल है BJP का फेवर में अभी पोजीशन है. ये कितना तक सीट में जाएगा आई डोंट नो, बट लास्ट टाइम से ये बार ज़्यादा अच्छा है. पीपल सेंटिमेंट इन फेवर ऑफ बीजेपी, बट वाई? हाँ, क्वेश्चन इज दिस वाई. देखिए लास्ट 7.5 सालों में बीजेपी जितना डेवलपमेंट किया है ऑल ओवर त्रिपुरा, particularly in the tribal area. Example, you see in my constituency, last time in the year 2023, tribal vote हमको मिला only 1,500. आज यहाँ पे चला आया about 2,500. What is the signal of it? दिस इज द सिग्नल ऑल ओवर त्रिपुरा. तो इसीलिए हम बता सकते हैं आपको जो टोटल सेंटिमेंट मोदी जी का डेवलपमेंट का जो इशू है, हमारा ख्याल है नेशनल पार्टी का तरफ वोटर जा रहा है. Ashlo nomination belaya farmani yagulo 14 bojong nagor wa Khinagar constituency ni BJP bodolni angai batainai Ranabir Deborma Shaka BJP habang shimino hastro development khlainani samu homok toboi mano hanai. Actually nor saimano manager nor munukhna suru nor simi sarati brambar nukha je BJP ni ya tibramothani EM MDC sin Bharatiya Janata Party bo joining rikha mo hakino chini 14 bujung wakhino gorobo gobangma jagao gobangma thayo tipramo thaya karei chini dolo phainai tong boni bagai ang biswas khlayo chini 14 bujung wakhino goro gobang budbaino chini Bharatiya Janata Party prathi keplang nahi ang biswas. Abhaikan Ashlo 13 simna takmakari constituency BJP bodolni angai batainai Indrajit Deborma Shaka fani edisi songbari koplai angke edisi amsini deprasha lokorone hamplaini bagai samu homo khlaini hanai. Ang puilano sanai naide borok jungba alliance partner haipono borok no je alliance je partner ni je deprasha ekkorni bagai je borok no ko khaimani kok rimani okok
6 মাস tuino borok narokmalia ba or real rules ba criteria no borok follow khailia ambagai borok busuk khai alliance dharma palon khaika jut dharma palon khaika tiprasa jotono saimano kami amchai jotono simnam je amchaini joto borok saimano ambagai ang sanai buskango development khainangkai ekmatro BJP sarkar nango edisia je chongmario keplai khai gabangma butri bonojitiri khumlungo pathokna nango Asli nomination belaya farmani rally wa dhatin shimna tamakari constituency day 14 bujung na korba kinagar constituency ni BJP bodhane naikol nairo manjumani moklok lai thotok Mohanpur ni shiminel chuni logyo bayarni kokthum sini khorang